آله وصحبه الذين بلغوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي يقول فيه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita, dan di antara kenikmatan tersebut adalah memberikan kenikmatan sanad kepada kita, yang dengan sanad tersebut kita bisa bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama, kemudian sampai kepada para tabi'in, sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya beliau pernah bersabda, yang mana di hadis tersebut Rasulullah memberikan peringatan kepada kita dan juga memberikan pernyataan kepada kita, yaitu kepada orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, yang redaksinya Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, ini orang tersebut akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkasih sayanglah kalian kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, niscaya penduduk-penduduk langit akan berkasih sayang kepadamu. هذه الأمة تميزت عن غيرها من الأمم بخصائص، هذه الخصائص هي ميزة هذه الأمة. Umat ini berbeda dengan umat-umat yang lainnya, dan perbedaan di sini yang umat kita ini, itu umat Nabi Muhammad SAW, itu berbeda karena punya karakteristik dan punya kelebihannya, dan kelebihan inilah yang membuat umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat yang lain. فمن خصائص هذه الأمة الإسناد المتصل إلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan umat ini merupakan adanya isnad, mata rantai isnad sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا توجد أمة على وجه الأرض لها سند إلى نبيها إلا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Di atas muka bumi ini tidak ada umat yang isnadnya bersambung sampai ke nabinya masing-masing, kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wal-Nasara معهم الإنجيل والتوراة، لكن لا يوجد لهم سند إلى نبيهم أن هذا الكتاب هو الذي أنزل على نبيهم، أو هذا الكتاب الذي أنزل وهو الكتاب الصحيح. أسانيدهم كلها منقطعة ولا يوجد لهم سند. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلنا إلى النبي مئات وآلاف الأسانيد المتصلة بنبينا. Syekh barusan memberikan kepada kita pernyataan yang bahwa umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka tidak punya isnad sampai kepada nabi mereka. Dan Syekh menyebutkan diantaranya yaitu dari kaum-kaum Yahudi misalnya, yang mana kitab-kitab yaitu kitab Taurat, kemudian juga Al-Injil dari orang-orang Nasrani, yang kitab itu benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang namanya isnad bersambung dari mereka sampai kepada nabi mereka itu tidak ditemukan, bahkan terputus. Tetapi dalam Al-Quran, dan kitab suci kita adalah Al-Quran, itu isnadnya ratusan, bahkan ribuan isnad
sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك النقاش العلمي والمعرفي لا يوجد إلا عند علماء المسلمين ولا يوجد عند أي أمة من الأمم نقاشا علميا رصين على منهج علمي. Oleh karena itu perdebatan ataupun diskusi tentang ilmu dan juga pengetahuan yang pengetahuan dan diskusi tersebut sesuai dengan metode diskusi yang benar nyucumana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terstruktur, tidak ada bahkan dan tidak terstruktur bagi umat-umat yang lainnya, benar-benar bermanhaj dan bermetode. Diskusi tersebut yang diskusi yang ma'rifah dan diskusi keilmuan itu yang ada hanya cuma di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والقاعدة المتفق عليها في المعرفة والنقاش العلمي تقول إن كنت مدعيا فالحجة والبرهان وإن كنت ناقلا فالصحة. أي النقاش العلمي يقوم على قاعدتين: إن كنت مدعي فلا بد أن تأتي بحجة وبرهان على صدق دعواك، وإن كنت ناقلا تنقل عن آخرين لا بد أن يكون نقلك نقلا صحيحا. Kaidah, ada dua kaidah di dalam menentukan hal itu, yaitu in kunta mudda'iyan. Di dalam semua perdiskusian itu ada dua kaidah. Kalau engkau itu sebagai pendakwa ataupun orang yang mendakwakan, maka kamu harus membawakan dalil bukti yang benar-benar. Dan apabila engkau hanya menukil dari kalam-kalam orang lain, maka penukilanmu tersebut harus benar-benar jelas dan harus benar-benar terang, harus benar-benar sahih. Nuwaddihu hadhihi al-qa'idah. Dan sekarang Syekh akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kaidah yang barusan Syekh sebutkan. إن كنت مدعيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة على المدعي. عندما يدعي إنسان أن هذا القلص ملكا له، من أجل أن يدعي هذا الأمر ويسلم له لابد أن يأتي ببينة وبرهان، يأتي بفاتورة أنه اشترى هذا الشيء، يأتي بشهود. أما أن يدعي شيئا فالقاعدة في القانون وقالها نبينا قبل القانون، قال البينة على المدعي، كل من ادعى شيئا لا بد أن يبرهن. أنا عندما أقول الله خالق الكون لا بد نأتي ببينة. النبي عندما قال أنا رسول طلبوا منه بينة على صدق دعواه فأقام المعجزات من أجل أن يبين أنه صادق في دعواه. Kemudian Syekh mendetailkan lagi, yaitu dua kaidah yang telah Syekh sebutkan tadi. Yang pertama yaitu kaidahnya al-bayyinah alal mudda'i, yaitu bukti dalil itu dibawakan dan diperlihatkan oleh orang yang mendakwakan itu. Seperti Syekh memberikan contoh, kalau kita mengakui dan juga mendakwakan bahwa gelas ini punya kita, tentunya kita harus punya bukti bahwa gelas itu punya kita. Buktinya apa? Kita harus menghadirkan minimal cek pembayaran yang bahwa kita telah membeli gelas tersebut. Kemudian ketika kita berbicara orang Islam misalnya, kemudian orang Islam ini bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini. Dia yang mendakwakan bahwa dia yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pencipta alam ini. Dia harus memberikan bukti, dia harus menunjukkan dalil yang bahwa benar-benar Allah yang menciptakan alam ini. Kenapa? Karena dia pendakwanya tadi, karena dia yang pertama kali memberitahukannya. Kemudian yang ketiga, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau mendakwakan diri, yaitu beliau bilangnya bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena beliau yang mendakwa, maka beliau harus membawa bukti
Di antara bukti-bukti yang dibawanya adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, itu merupakan bentuk bayinah atas perdakwaan beliau tersebut. والجزء الثاني من القاعدة إن كنت ناقلا فالصحة. Kemudian juzuk kedua dari kaidah tersebut, kalau kamu itu cuma menukil, maka penukilanmu itu harus benar adanya. ما معنى هذه الجزئية؟ Apa makna dari juz'iyah itu dari satu juzuk yang mana dari dua kaidah tersebut? Apa maknanya in kunta naqilan fasihah itu? أي عندما تنقل معلومة وتنسبها إلى شخص معين لا بد أن يكون نقلك صحيحا بسند متصل صحيح. Artinya apa? Ketika engkau menukilkan satu kalimat misalnya, dan engkau menisbatkannya kepada seseorang, maka engkau itu harus benar-benar mengetahui dan juga meyakinkan orang lain bahwa yang kamu nukilkan dari orang lain itu benar, itu punya dia. Benar kalam tersebut beliau yang mengatakannya. أنا الآن عندما أقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا من أجل أن أثبت هذا الأمر لا بد نأتي بسند صحيح إلى النبي، لأن النقل لا بد أن يكون قائم على الصحة. ما هو سندك في أن النبي قال هذه الكلمة؟ فيأتي الإمام البخاري يقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. هذا السند الصحيح هذا لا يوجد لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي أمة على وجه الأرض إلا عند علماء المسلمين. Seperti kita mau mengatakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yaitu hadis yang pertama yang sering kita baca, yang terutama di kitab hadis, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ketika kita membaca hadis tersebut bahwa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, dan lanjutan hadisnya innamal a'malu binniyat itu. Ketika kita membaca hadis tersebut, artinya apa? Kita harus meyakinkan dan kita harus benar-benar menunjukkan pembuktian yang bahwa hadis tersebut memang benar-benar langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita meneliti dan mencari dengan sanad-sanad yang sampai kepada baginda Rasulullah, Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau menyebutkan semua sanad-sanad dari beliau, kemudian dari gurunya seperti yang telah Syekh bacakan barusan sanadnya, sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di atas mimbar kemudian menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, hingga akhir daripada hadis tersebut. Ini sanad ataupun mata rantai yang sahih ini cuma ada di dalam umat, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam kalangan umat orang-orang Yahudi dan juga tidak ada di Nasrani dan yang lainnya. Yang ada cuma di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما تأتي تناقش هؤلاء نقاشا علميا لا يوجد عندهم نقاشا علمي، إنما الذي يوجد عندهم كلام بالعاطفة، وكما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. Ketika kita ingin mendiskusi orang-orang yang non-muslim, kita katakan, yaitu orang-orang Yahudi dan pun Nasrani, dengan diskusi yang benar-benar ilmiah,
Syekh mengatakan bahwa tidak ada diskusi ilmiah di dalam kehidupan mereka. Diskusi ilmiah yang benar-benar ilmiah itu adanya cuma di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang sanadnya itu tersambung kepada baginda Rasulullah. Sementara yang lainnya tidak ada. Bahkan sebagaimana yang terdokumentasikan, yang didokumentasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika kita misalkan mau berdiskusi dengan mereka, mereka akan jawabannya ada, tetapi jawaban mereka itu tidak ilmiah. Apakah berbentuk perasaan ataupun karena berbentuk hal lain, yang penting itu meskipun jawabannya ada tetapi tidak ilmiah. Sebagaimana di ayat yang Syekh bacakan barusan yang kandungannya, bahwa orang-orang yang non-muslim ini, baik dari Yahudi dan orang-orang yang Nasrani ini, mereka mendakwakan bahwa orang-orang tua mereka, kakek-kakek mereka ini, yaitu mengikuti dan juga mengikuti ajaran-ajaran kakek-kakek mereka terdahulu. Ketika ditanya kenapa kalian mengikuti kakek-kakek mereka, kenapa kalian tidak mau masuk ke Islam, mereka akan menjawab bukan dengan jawaban yang ilmiah, tetapi jawaban perasaan, jawaban yang bukan, yang tidak ilmiah, yang diantaranya yaitu karena kami mengikuti kakek-kakek kami dan kami juga mengikuti, dan kakek kami mengikuti kakek-kakek yang sebelumnya lagi. Artinya jawabannya tidak ilmiah sama sekali. أعظم يؤيد هذه القاعدة لا يوجد إلا عند المسلمين. Kemudian turas yang paling agung yang mana turas tersebut menguatkan kaidah ini tidak ada juga di umat-umat yang lain, tapi yang ada hanya di umat Nabi Muhammad SAW. ولولا أن هذا التراث موجود ويتداوله العلماء خلفا عن سلف لما صدق إنسان أن هذا العلم موجود. Kalau misalkan turas ini tidak terwariskan, tidak ada dan tidak tersebar di antara para ulama-ulama, maka sungguh manusia mereka tidak akan membenarkan, bahkan meniadakan ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang ada sekarang ini. تخيل أنت أنه ما من قول قاله النبي ولا فعل ولا تقرير ولا صفة إلا وهي موجودة بأسانيدها المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. Coba kita bayangkan, kata Syekh, semua yang datang dari Nabi, atau bahasa yang secara jelasnya yaitu semua hadis dari Nabi, baik itu perkataannya beliau, baik itu perbuatannya beliau, kemudian juga pengakuan-pengakuannya beliau, dan juga sifat-sifatnya beliau yang sampai ke kita saat ini, semuanya itu ada sanadnya jelas sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatun Nabi, kutub as-sirah mujalladat tubayyin laka sifat an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi asanid muttasilah. Berbicara tentang sifat-sifatnya Nabi, dari 4 tajuk sifatnya dan 4 sanad-sanad sifatnya, itu banyak sekali di kitab-kitab sejarah, yang mana dalam kitab-kitab sejarah itu juga ada sanadnya jelas dan bersambung sampai kepada baginda Rasulullah, dan dari situ kita bisa melihat bahwa sifatnya Nabi itu seperti yang di dalam buku-buku sejarah tersebut. Takhayyal ant adad as-sahabah في حجة الوداع على 124,000. تخيل أنت هذا الكم الهائل، الصحابة الذي لهم دور جميعهم مترجم لهم، الصحابة التابعين الذين حملوا العلم، كل التابعين الذين حملوا العلم وكان لهم أثر مترجم لهم، كل واحد مترجم عدل، ثقة، حافظ، ضابط، مخلط، ما نوع الدرجة الذي هو فيها. الصحابة، التابعون، تابع التابعين، تابعهم بإحسان إلى عصر التدوين، وكل عالم من هؤلاء العلماء مترجم له. أين تجد هذا الكم المعرفي العلمي
في أي أمة من الأمم. Masya Allah, tabarakallah. Syekh menjelaskan bagaimana jelasnya sanad kita sehingga kita di antara kita dan di dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW, coba kita bayangkan, Syekh tadi musuh membayangkan kita jumlah sahabat di Haji Wada. Kam kulluhum ya Sayyid alif wa. Nah, itu lebih banyak dari 100. Naam, yani alif wa aksar min 124.000, lebih dari itu. Coba bayangkan, dan semuanya itu mutarjam, ada profilnya. Ada profilnya beliau dan mutarjam sampai saat ini, dan sanadnya juga jelas. Itu jumlah sahabat yang mereka mengikuti Haji Wada. Artinya apa? Terdokumentasikan dan benar-benar sejarahnya itu real, sesuai dengan sanad yang ada. Kemudian juga para sahabat yang lainnya, dan berapa jumlah juga para tabi'in, kemudian juga tabi'in, yang mereka semuanya merupakan ada profilnya. Yang ini merupakan karena adanya isnad, adanya sanad, dan dengan adanya sanad inilah yang menguatkan kita umat Muhammad SAW, satu-satunya umat yang mana ada sanad, dan yang di luar daripada umat Nabi Muhammad tidak mempunyai sanad. تخيل أنت أن الإمام الذهبي كتاب من كتبه يسمى تاريخ الإسلام 45 جزء كتبها عن ظهر قلب، ترجم فيها لأعلام علماء الإسلام. Al-Imam Al-Zahabi, beliau punya kitab sejarah ataupun kitab tarikh, yang mana kitab tersebut sebanyak 45 jilid. Yang mana di dalam 45 itu beliau semuanya menulis biografi ulama-ulama yang termasyhur, ulama-ulama yang hebat dalam agama Islam ini. Sebanyak itu beliau menulis, dan kemudian sesuai dengan sanad-sanadnya juga. هذا جزء وواحد من العلماء، وهذا مؤلف من مؤلفاته، وإلا فمعه سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال وغيرها من الكتب التي ترجمت لأعلام هذه الأمة. فكل عالم من العلماء قد محص العلماء درجته مقبول أو مردود. أنتم الآن عندما تدخلون إلى هذا المعهد كل واحد معه ملف، درجته، متى دخل، من أي بلد، ما ترجمه العلماء الأوائل أعظم مما مسجل عندك أنت في ملفك، لأنهم يتحدثون عن علم الطبقات، من أي بلد أنت، ولمن تنتسب، وهل كان من أهلك من هو له دور سياسي، وما هي حالتك الاجتماعية، وما هي حالتك الاقتصادية، وما هي حالتك السياسية والاقتصادية. علم الطبقات يبحث المرء من كل النواحي، وبعد ذلك يستخلصون هل هذا ثقة أم ليس بثقة. كيف ذلك؟ إن كان لأهلك ميول سياسي وجئت بحديث يشجع هذا الميول السياسي، إذن يضعون عليك علامة استفهام. هذا الضبط لا يوجد إلا عند علماء الإسلام، عند علماء الجرح والتعديل. Ini Al-Imam Al-Zahabi, satu juzuk kitabnya itu, yaitu beliau menulis biografi sebanyak itu. Kemudian juga ada banyak kitab-kitab lain yang kitab-kitab beliau yang lainnya, yaitu seperti Syiarun Nubala, yaitu kitab-kitab sejarah yang mana beliau menulis biografi ulama-ulama. Dan para ulama-ulama itu semuanya mereka juga punya biografi. Bukan hanya Imam Az-Zahabi, imam-imam yang lain juga banyak menulis biografi para ulama, para alim ulama. Kemudian kenapa hal itu seperti itu? Dikarenakan inilah urgensinya sanadnya seperti ini. Dan ulama-ulama mereka bukan hanya mencari biografi ringkasnya saja, tetapi setiap ulama yang ingin menulis sejarah seorang ulama lainnya
ini dari semua sisi akan diteropongkan. Di antaranya yaitu ulama ini dia dari mana, kemudian keluarganya seperti apa, kemudian apakah kecondongan politiknya dia kemana, kemudian perekonomian dia seperti apa. Semua hal dari ulama tersebut semuanya dikorek supaya agar apa, jelas kehidupannya. Seandainya misalkan ada seorang ulama yang condongnya lebih ke politik, kata Syekh tadi, ini ketika beliau mengeluarkan satu kata ataupun satu kalimat, satu kalimat bahkan, dan kalam tersebut lebih menekankan, lebih mendukung yang namanya politik itu, maka beliau ini dikasih tanda istifham, beliau ini dikasih tanda tanya. Kenapa? Karena kecondongannya beliau ke politik itu, apakah kecondongan beliau ke politik membuat beliau mengatakan kalam seperti itu, makanya ini dijadikan yaitu tanda istifham, tanda tanya. Artinya begitu ihtimam, urgensinya dan pentingnya sanad ini di dalam para ulama ketika beliau mencari biografi setiap ulama-ulama yang lainnya. فلما علم اليهود والنصارى أنهم ليست لهم القدرة على مناقشة علماء المسلمين مناقشة علمية، عمدوا إلى أسلوب رخيص ساقط، فأنشأوا جماعات في الإسلام ليس لهم سند إلى النبي، يطعنون في السند المتصل إلى النبي. فمن ضمن هذه الجماعات مثلا محمد بن عبد الوهاب ليس له سند إلى النبي، سنده منقطع، فماذا فعل؟ قام يكفر أهل السنة والجماعة ويسفه أسانيدهم من أجل أن يقطع هذا التراث العلمي، وكأنهم يريدون أن يغطوا الشمس بقشاش كما يقولون. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang-orang yang non-Muslim, ketika mereka sadar bahwa mereka tidak mampu untuk berdiskusi secara ilmiah dengan orang-orang Islam, maka mereka mencari cara lain. Bagaimana mereka mencari cara untuk membuat agama Islam tersebut tidak jelas dan membuat sanad-sanadnya itu ditekan habis-habisan. Artinya dipermasalahkan di dalam persanadan itu. Bagaimana caranya? Mereka membuat kelompok-kelompok, yang mana kelompok-kelompok tersebut memang berada di dalam payung Islam, tetapi kelompok tersebut profesinya, tugasnya mereka yaitu mencari kesalahan dan bahkan menyalahkan, bahkan mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Syekh langsung menyebut secara pasti tadinya, yaitu dari yang kita katakan dengan kelompok dari Al-Wahabiyah, dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kelompok-kelompok seperti ini yang mereka menyebahasa Aceh dan Pegah dibubruk Islam dari dalam, yang mana ulama-ulama dibubruk, kemudian sanad-sanad juga dibatalkan, padahal sanadnya sahih, tetapi mereka mengatakan bahwa itu bukan sanad yang benar, padahal pada hakikatnya mereka lah yang tidak punya sanad itu. Maka oleh karena itu orang-orang seperti ini sama aja lagi getuk mata oro dengan sesuatu yang waktu tutup dengan sesuatunya akan desi mata oro. Artinya apa? Ketika Islam ini memang kelihatannya jelas, meskipun ada penyusup-penyusup yang untuk meruntuhkan Islam itu, maka tetap Islamnya tidak runtuh dan dia tetap terlihat seperti hanya matahari. فتجد أن الصهيونية تدعم المعتزلة الشيعة وتدعم الوهابية، تدعم الشيعة المعتزلة من أجل الطعن في كتب الحديث كالبخاري وغيره، وتدعم الوهابية من أجل الطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء هم الذين معهم السند المتصل إلى النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Orang-orang Sahyuni tadi Syekh menyebutkan, yaitu orang-orang Zionis kalau kata kita sekarang. Ini mereka membuat
istilah-istilah dan mereka memunculkan kelompok-kelompok yang dengan kelompok tersebut mereka menjatuhkan keagungan Islam melalui hal-hal yang mereka sebut dengan bahwa isnad dan sanad-sanad itu tidak benar dan bahkan dipotong dan bahkan dibuang. Hal tersebut kenapa? Karena mereka tahu yang memang benar-benar ada sanad itu adalah di dalam agama Islam. Tetapi kelompok-kelompok yang ada di dalam agama-agama non-muslim ini, mereka ingin meruntuhkan kejelasan dan kesahihan daripada sanad-sanad tersebut, maka mereka mencari cara agar sanad-sanad yang ada itu dipotong dan dibuang bahkan. انظروا مثلا. Dan Syekh sekarang beliau memberikan contohnya. أنتم في هذه المدرسة العريقة. Sekarang kalian berada di tempat dan di dayah yang begitu mewah dan begitu hebat. التي لها سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحا. Kalian berada di tempat yang kuat ini dan hebat ini dengan punya sanad yang sanad tersebut bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شيخكم وشيخ مشايخكم في هذه البلدة شفاه الله وعافاه تنكو الحسن البصري والد أبي زهرول. Abu kita bersama yaitu Abu Dimudi. هذا سنده واضح. تلقى العلم عن تنكو عبد العزيز وهو تلقى العلم عن محمد حنفية بن عباس وهو تلقى العلم عن شهاب الدين أحمد بن بكري شطا وهو تلقى العلم عن أبيه بكري شطا وهو تلقى العلم عن مفتي الشافعية في مكة المكرمة أحمد زيني دحلان وهو تلقى العلم عن الإمام الباقوري وعن عثمان بن حسن الدمياطي وهما تلقيا العلم عن الإمام الشرقاوي وعن محمد بن سالم الحفني وهما تلقيا العلم عن أبي العباس الخليفي وهو تلقى العلم عن الإمام البشبيشي وهو تلقى العلم عن الإمام أبي العزائم المزاحي والضياء الشبرملسي وهما تلقيا العلم عن نور الدين علي بن يحيى الزيادي وهو تلقى العلم عن الإمام الشمس الرملي وشهاب الدين الرملي وشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني وهؤلاء تلقوا العلم عن الإمام جلال الدين السيوطي وعن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن الإمام السخاوي. أما زكريا الأنصاري فتلقى العلم عن جلال الدين المحلي وعن الحافظ بن حجر العسقلاني وعن العلم البلقيني وهؤلاء الثلاثة تلقوا العلم عن الإمام سراج الدين البلقيني والمحلي أيضا عن أبيه وعن الأذرعي. والإمام سراج الدين البلقيني تلقى عن علاء الدين ابن العطار تلميذ النووي. النووي تلقى العلم عن عدد من مشايخه من طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين. أيضا البلقيني تلقى عن تقي الدين السبكي عن ابن الرفعة عن ابن دقيق العيد عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام عن أبي مسعود النيسابوري عن السلطان الدامغاني عن الإمام حجة الإسلام الغزالي عن أبي المعالي الجويني عن أبيه الإمام الجويني عن القفال الصغير شيخ طريقة الخراسانيين عن أبي زيد أحمد بن محمد المروزي عن أبي إسحاق المروزي الكبير عن الإمام الباز الأشهب ابن سريج عن الأنماطي عن المزني والمرادي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سند متصل صلى الله عليه وسلم. أنت تترك سندك المتصل إلى النبي وتستمع إلى وهابي ما عنده سند إلى النبي. صلوا على النبي محمد. Nyuka panah ya.
guru kita bersama yaitu Abu Dimudi dan Syekh tadi beliau mendoakan semoga Abu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sakit yang beliau derita. Abu Dimudi beliau mengambil dari gurunya yaitu Syekh Abdul Aziz. Kemudian beliau juga mengambil dari gurunya yaitu Abi Hanafiyah. Kemudian ke atas sampai kepada Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengambil ada tariqah Khurasaniin dan juga tariqah Iraqiyin. Kemudian ke atasnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya jelas. Kalian sudah tahu dan bahwa itu sanadnya jelas dari Abu Mudi sampai kepada baginda Rasulullah. Kalian tega meninggalkan sanad ini dan kemudian kalian berbelok arah mengikuti orang-orang Wahabi yang mereka tidak punya jelas, yang tidak jelas sanadnya. Tega kita? Tidak. La yujad sanad ala wajhi al-ard ila an-nabi illa wa fi sufiyyah asy'ariyah. Semua sanad yang ada di atas muka bumi ini, semua sanad, di dalam sanadnya itu ada ulama sufi dan ada ulama asy'ariyah. والآن كذبوا وأخذوا أسانيد الصوفية الأشاعرة وأعطوها لمحمد بن عبد الوهاب. كيف يأتي؟ Sekarang itu berbeda. Tariqah ataupun sanad-sanad ulama-ulama sufi dan ulama asy'ariyah kemudian diambil oleh mereka dalam tanda kutip, diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam sanad mereka. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini? وهذا السند كان التابعون وعلى رأسهم ابن سيرين أول من أسس علم الجرح والتعديل. أخرج الإمام مسلم عنه أنه قال لما ظهرت الفتنة قال لهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أي بينوا إسنادكم لنا. Sanad ini para tabi'un dan diantaranya adalah Ibn Sirin. Imam Muslim beliau mentakhrij dari Imam Sirin ini, Ibn Sirin, ada satu hadis yaitu ilmu itu adalah agama. Maka oleh karena itu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. ولذلك يقول ابن المبارك كما أخرج الإمام مسلم في مقدمته قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Ibnu Al-Mubarak beliau pernah mengatakan yang bahwa isnad mata rantai itu adalah bagian daripada agama. Kalau tidak ada isnad, kalau tidak ada sanad, maka orang itu akan mengatakan apa yang dia inginkan. La budda an ta'lamu syaraf al-intima'. Kalian harus tahu, harus benar-benar paham bagaimana kemuliaan kita menjadi atau intima kepada sesuatu, kepada seseorang, yaitu mempunyai isnad yang jelas. Antum tantamuna ila madrasatin usulaha 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu intimanya kepada madrasah, kepada dayah yang mana pondasi dayah ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi shatta al-majalat al-asanid muttasila ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha ni'matun li hadhihi al-ummah waliman masya ala nahji nabi. Di semua sisi sanad-sanad yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah nikmat. Fa ism ahlus sunnati wal jamaah la yutlaqu illa ala al-asy'ariyah al-maturidiyah. أما غيرهم فهم إما وهابية إما مجسمة إما مبتدعة إما مشبهة إما معتزلة فلا يطلق عليهم أهل السنة. عندما تتكلمون معهم
قل لا أنت وهابي ولست سني. فالسني من مشى على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري، من مشى على طريقة الإمام الماتريدي، من مشى على طريقة هؤلاء السلف. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ini khusus kepada yaitu yang mengikuti jejaknya, yang berakidahnya sesuai dengan Asy'ari dan Maturidi. Selain yang mengikuti daripada Asy'ari, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, ini merupakan bukan termasuk daripada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik merekakah itu disebut dengan Wahabi, apakah mereka juga disebut dengan Mujassimah, atau bahkan disebut dengan yang lainnya, dan bahkan juga disebut dengan Mu'tazilah. Pokoknya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu khusus untuk pengikut-pengikut Al-Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Makanya ketika kalian berdiskusi, berdebat dengan orang-orang yang bersebelahan itu, katakan saja bahwa kalian itu Wahabi atau lain sebagainya. ويطلق أهل السنة والجماعة على الفقهاء على الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وفضلاء الحنابلة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة من الفقهاء. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dimensi fuqaha. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dimensi fuqaha ini cuma bagi pengikut-pengikut imam mazhab yang empat. Yang pertama yaitu pengikut Imam Abi Hanifah, yang kedua adalah pengikut Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan sebagian daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dimensi fuqaha ini, yaitu yang pengikut empat tersebut. Yang lainnya semuanya Imam Asy-Syafi'i, itu semuanya. Imam Hanafi semuanya, Imam Malik semuanya. Kalau yang Hanabilah ini tidak semuanya, tetapi sebahagiannya saja. Wa antum kasyafi'iyah lakum fakhr ala sa'ir al-madhahib al-ukhra. Kalian, kita ini sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i, kita berbangga. Kita harus berbangga ataupun kita memang berbangga dengan dari orang-orang yang selain daripada Asy-Syafi'i, daripada pengikut Asy-Syafi'i. Ulama Asy-Syafi'iyyah tamayyazu an ghairihim min ulama al-madhahib al-arba'ah. Ulama-ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini mereka berbeda dari ulama-ulama lain yang ada di dalam mazhab-mazhab yang lain. Hamalat al-hadits an-nabawi al-ghalibiyya al-'uzma Syafi'iyyah. وشراح كتب الحديث الغالبية شافعية. Ulama-ulama hadis dan juga pensyarah-pensyarah hadis itu mayoritasnya itu mereka semuanya bermazhab Syafi'i. Al-Imam Ad-Darqutni wa Ibn Hibban wa Ibn Khuzaimah wal Hakim wal Bayhaqi هؤلاء كلهم شافعية. وشراح الكتب ابن حجر شرح فتح الباري صحيح البخاري، والإمام النووي شرح صحيح مسلم، وغيرهم من أئمة الشافعية الذين تصدروا كفقهاء وكمتكلمين وكحملة لأحاديث النبي وشرحها. Semua ulama-ulama hadis, baik ulama yang hadisnya matanya saja ataupun semua pensyarah dan bahkan pensyarah hadis itu mereka semua mayoritasnya adalah bermazhab Syafi'i. Syekh tadi menyebutkan ulama-ulama hadis yang mereka merupakan bermazhab Syafi'i, dan juga para pensyarah hadis seperti Ibnu Hajar yang dalam kitab Fathul Bari, kemudian Al-Imam An-Nawawi syarah Muslim. Semua di antara mereka itu adalah ahli hadis dan mereka juga merupakan bagian daripada mazhab Asy-Syafi'i, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah. Wa kullu madhhab min al-madhahib al-arba'a tamayyaz, lakin madhhab Asy-Syafi'iyah tamayyaz bi'ilmi al-hadits. Memang semua ulama-ulama di semua mazhab itu, di semua mazhab yang empat itu punya kelebihan.
Dan yang paling lebih dari dalam mazhab, di dalam ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i adalah mereka ini adalah ahli-ahli hadis. Wa antum satadrusun atau darastum kaifa unshi'a al-madhhab asy-Syafi'i. Kalian akan belajar atau bahkan pernah belajar, yaitu bagaimana adanya mazhab Syafi'i ini. فقط من أجل تفهموا المذهب الشافعي وتميزه عن غيره من المذاهب. Ini sekedar untuk pengetahuan kita tentang kelebihan mazhab Syafi'i dan perbedaannya ataupun kelebihannya dari mazhab-mazhab yang lain itu. قبل أن يظهر الإمام الشافعي كانت هناك 5 مدارس كل مدرسة ضد المدرسة الأخرى. Sebelum ada Imam Asy-Syafi'i, sebelum beliau membuat itu yang beliau bawa itu menjadi sebuah mazhab, itu di saat itu, di masa itu ada 5 madrasah, yang mana satu madrasah dengan madrasah yang lain itu saling berbeda-beda. كان هناك مدرسة أهل الرأي وهم أهل العراق ويترأسها الإمام أبو حنيفة، وكان هناك في مكة المكرمة مدرسة الفقهاء ويترأسها مسلم بن خالد الزنجي، وكان في مكة أيضا مدرسة أهل الحديث ويترأسها سفيان بن عيينة، وكان في المدينة مدرسة فقه الحديث. في مكة مدرسة الحديث، في المدينة فقه الحديث يترأسها الإمام مالك، في الشام مدرسة يترأسها الإمام الأوزاعي وتسمى مدرسة أهل التفسير. 5 مدارس. Syekh menyebutkan 5 madrasah yang mana itu sebelum adanya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya yaitu di Madinah itu ada madrasah fiqhul hadis yang diketuai, yang dikepalai oleh al-Imam Malik. Kemudian di Mekah Al-Mukarramah ada madrasah fuqaha. Kemudian ada juga madrasah ahlul hadis, yang mana ahlul hadis ini yang diketuai oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian juga ada yaitu dari mazhabnya Hanafi. Kemudian juga ada madrasah dari tariqah min Syam, tariqah min Syam, Syam fi Syam. Al-Auza'i ini tariqah ahli tafsir. Ini 5 madrasah ini sudah ada sebelum adanya mazhab Asy-Syafi'i. فلما جاء الإمام الشافعي توجه إلى هذه ال5 المدارس ودرس عند أصحابها، فدرس عند مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وأجاز الإمام الشافعي بالإفتاء، ودرس عند سفيان بن عيينة وأجازه، ودرس عند الإمام مالك وأجازه، ودرس عند حماد بن سلمة تلميذ الأوزاعي وأجازه، ودرس عند محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأجازه. وأخذ هذه ال5 المدارس مثل ما تأخذ أنت هذه الفواكه وتضعها في خلاط، وعصرها واستخرج لنا علما جديدا، فقها ممزوج بالرأي بالأدلة بأقوال الفقهاء بأقوال أهل التفسير بأقوال أهل الحديث، فاستخرج لنا علما رصينا تعجب الكل من قوته ورصانته، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: يا شافعي إنك تتكلم معنا بكلام ذا قواعد رصينة، فهلا كتبت لنا ووضحت لنا هذه القواعد؟ فألف له كتابا سماه الرسالة، وضح المنهج العلمي الذي يقوم على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والرأي، وصار الإمام الشافعي مؤسس أصول الفقه الذي هي الأصل لهذا الفقه الإسلامي العظيم. Al-Imam Asy-Syafi'i, kita flashback sedikit, sebelum adanya mazhab Asy-Syafi'i ini ada 5 madrasah yang telah Syekh sebutkan tadi.
Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mempelajari setiap madrasah tersebut. Setelah beliau belajar langsung kepada sahibul madrasahnya, kepada ketua madrasahnya, dan ulama-ulama yang beliau belajar darinya ini, mereka mengijazahkan beliau belajar madrasah, misalnya madrasah Ahlul Hadis. Ulama yang Ahlul Hadis ini yang mengajari Imam Asy-Syafi'i, setelah mengajar juga memberikan ijazah kepada beliau. Artinya apa? Di kelima madrasah yang beliau belajar itu, semuanya beliau mendapat ijazah dari semua ulama-ulama itu. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil kelima-limanya, kemudian beliau mengolah dan mengambil intisari daripada hal tersebut dan sampai menjadi yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Necok malimang boh madrasahnya, kemudian dipadukan nekalan dalil, kemudian nubuh yang namanya hujah dan lain sebagainya, sampai jid sabuh mazhab yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Perbandingannya Syekh tadi memberikan contohnya, contoh perbandingan yaitu seperti buah-buahan yang ada di depan kita ini. Kita ambil semua buah itu, kemudian kita taruh di blender ataupun di tukang blender, kemudian nantinya ketika di blender dan mendapatkan hasilnya. Bahkan di lain kesempatan Syekh juga mengatakan seperti jus. Jus itu adalah hasil dari semua buahan itu, kemudian diolah dan menjadi jus dan enak untuk kita nikmati. Begitulah perbandingan mazhab Asy-Syafi'i dari kelima madrasah tersebut. Sampai bahkan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ya Syafi'i, wahai Imam Asy-Syafi'i, engkau ini berkata, engkau ini mengatakan sesuatu yang mana di dalam perkataan engkau itu punya kaedah yang benar-benar tepat, punya kaedah yang benar-benar kokoh. Tidakkah engkau membuat satu karangan ataupun engkau meninggalkan hal itu kepada kami ataupun memberikan hal itu kepada kami dalam bentuk karangan?" Maka kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menulis ataupun membuat satu kitab yaitu Ar-Risalah di dalam ilmu usul fikih, dan di dalam ilmu usul fikih, dan itulah usul agama kita di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini. Artinya apa? Perbandingan dan perbedaan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menjadikan lima madrasah itu menjadi satu madrasah yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, ini diantara kelebihan mazhab Asy-Syafi'i dari mazhab-mazhab yang lainnya. أول من أطلق عليه لقب ناصر السنة هو الإمام الشافعي. Orang yang pertama kali digelari dengan Nasirus Sunnah, yaitu penolong sunnah Nabi Muhammad SAW, itulah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. الإمام الشافعي أول من أطلق عليه أنه جمع بين مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث. Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau orang yang pertama kali digelari dan juga diijma'kan oleh para ulama bahwa beliau ini merupakan yang pertama kali mengumpulkan antara madrasah ra'yi dan madrasah hadis. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan ini. Wa nahnu naqra'u lakum ba'd al-asanid المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن نثبت، فهذا شيء ثابت في الكتب، لكن فقط من أجل سند السماع والاتصال عن طريق هؤلاء الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh sekarang akan membacakan kepada kita semua sanad beliau yang beliau ambil dari guru-gurunya juga. Sanad ini bukan untuk mengisbatkan katanya, bukan untuk mengisbatkan, tetapi untuk sebagai bentuk sanad sama, yaitu mendengar dan ittisal hubungan kita dengan guru-guru kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayyidi khasatan fi قال أن نملي عليكم سند كتاب اللب
وشرح الورقات لجلال الدين المحلي. قرأنا هذا الكتاب الشرح الورقات وكتاب اللب في جامعة دار العلوم الشرعية على شيخنا السيد علي بن محمد بن عمر الزيلعي، وهو قرأ هذين الكتابين على مفتي الشافعية في مكة المكرمة الشيخ عبد الله بن سعيد بن عبادي اللحقي، وهو قرأ هذين الكتابين على حاكم المراوعة وجيه الدين عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن عبد الباري الأهدل، وهو قرأ هذين الكتابين على أبيه صاحب كتاب عمدة المفتي والمستفتي، وهو قرأ هذين الكتابين على البدر الساري محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل صاحب الكواكب الدرية على المتممة الآج الرومية، وهو قرأ هذين الكتابين على عمه السيد الحسن بن عبد الباري الأهدل، وهو قرأ هذين الكتابين على الوجيه الأهدل عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل، وهو قرأ هذا الكتب على والده سليمان، وهو قرأ على صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبولا الأهدل، وهو قرأ على عدد من مشايخه منهم أحمد بن محمد النخلي وعبد الله بن سالم البصري وخاله يحيى بن عمر مقبولا الأهدل. أما النخلي والبصري فأخذا عن الإمام شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي، وهو أخذ عن عدد من مشايخه منهم أبو النجا سالم بن محمد السنهوري، وهو أخذ عن نجم الدين الغيطي، وهو أخذ عن مؤلف كتاب اللب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وزكريا الأنصاري أخذ شرح جلال الدين المحلي على الورقات على شيخه جلال الدين المحلي. هذا سند كتاب شرح الورقات المحلي وكتاب اللب. Syekh barusan membacakan kepada kita sanad-sanad beliau dari beliau sampai kepada pengarang kedua kitab, ini Lubbul Usul dan juga Syarah Warakat li Jalaluddin Al-Mahalli. Dari pertama beliau baca sampai dengan terakhir, dan kedua-duanya itu bertemu di kedua imam tersebut, yaitu kitab Lubbul Usul dan Syarah Al-Warakat itu. أجزناكم في هذه وفيما سمعتموه وفي كل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية وما يقرب إلى الله تعالى. Kita baca semua qabilnal ijazah. Syekh barusan mengijazahkan kepada kita semua yang beliau, terutama kitab-kitab yang telah beliau baca barusan sanadnya, dan juga semua kitab-kitab yang pernah beliau belajar, dan semua segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كنز الراغبين هذا نرويه بالسند الأول إلى الوجيه الأهدل عن أبي سليمان عن صفي الإسلام أحمد بن محمد شريف مقبول الأهدل عن يحيى بن عمر عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح
عن الحافظ الطاهر عن ابن الديبع الشيباني عن زكريا الأنصاري عن مؤلفه جلال الدين المحلي. Syekh barusan beliau membacakan sanad yaitu daripada kitab Kanzul Raghibin sampai kepada pengarangnya. بالنسبة الحفظ وقوة الحفظ هي ترجع إلى يعني ثلاثة أمور أساسية. الأول كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا الصلاة المذهب للنسيان التي أخذتها بسندها عن شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية الدندراوية سيدي الشيخ أحمد بن علي صالح الدندراوي، عن شيخه سيدي محمد رشيد، عن شيخه سيدي محمد بن أحمد الدندراوي، عن شيخه سيدي إبراهيم الرشيد، عن سيدي أحمد بن إدريس، عن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه فقال له: قل اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 100 الصباح و100 المساء. وأيضا الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب كما في سنن الترمذي. قال ابن عباس: جاء سيدنا علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن القرآن يتفلت من صدري. فقال له: ألا أمنحك، ألا أعطيك إذا كانت ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقم في ثلث الليل الآخر فإنه وقت مستجاب الدعاء. وقد قال يعقوب لأولاده: سأستغفر لكم ربي، فإن لم تستطع ففي نصف الليل، فإن لم تستطع ففي أول الليل، فقم وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ركعتين ثم صل 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وياسين، وفي الثانية الفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الثالثة الفاتحة وسورة الدخان، وفي الرابعة الفاتحة وسورة الملك، ثم تشهد. وبعد أن تسلم أحمد الله وأحسن الثناء عليه، واستغفر صلي عليه واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، إلى آخر الدعاء. فنجيزكم بهذه الصلاة، وهذه مما جربتها ووجدت أثرها. Kita baca semua qabil nal ijazah. Qabil nal ijazah. Ini diantara penguat hafalan sebagaimana yang juga permintaan dari Syekh kita tadi, yaitu Syekh Iqbal, yaitu agar Syekh beliau mengijazahkan kepada kita amalan di malam Jumat yang sholat 4 rakaat itu untuk menguatkan hafalan, dan juga diantara penguat hafalan yaitu memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نصليها يعني 7 مرات يعني شهرين واظب عليها تكفي، وإذا بواظب كلما واظب عليها كلما
قوية الذاكرة. Jadi semakin banyak seseorang itu dia melakukan hal tersebut dan juga bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dan melakukan sholat yang di malam Jumat itu, maka akan semakin kuat hafalannya. الفاتحة أن الله عز وجل يشفي ويعافي شيخنا الحسن البصري، وأن الله عز وجل يشفي ويعافي يعني مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعلي درجات الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد حنفية وهؤلاء رجال الإسناد، وأن الله عز وجل يجعل قبورهم قبورا متصلة بقبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يعلي درجات في الجنة ويمتعهم بغاية لذة النظر إلى وجه الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم ويسر أمورنا، يحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا لتلقي العلم ولطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وجهاء في الدنيا والآخرة، مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، مباركين أينما كنا وأينما حللنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من كمل الخلفاء للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الناشرين لشريعته في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا واعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. واجعل اللهم هذا المعهد وهذه الجامعة وهذه المدارس منارة علمية يحيي الله عز وجل بها البلاد والقلوب والعباد. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا الشيخ أبي زهرول، الشيخ محمد يوسف، والشيخ المدير القائم معكم والأساتذة والقائمين. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يطيل في أعمارهم وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. ونسأل الله عز وجل أن تعود بركات هؤلاء الرجال الذين ذكرنا أسانيدهم، أن تعود بركاتهم علينا وعليكم ظاهرا وباطنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله تعالى كما جاد على هؤلاء الرجال أن يجود علينا بما جاد به عليهم من الأنوار والأسرار والفهوم والعلوم الظاهرة والباطنة في خير ولطف وعافية وسلامة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله أن يكرمنا بهذه المحبة وأن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Hanya ini yang dapat Syekh sampaikan dan saya sampaikan juga, yaitu dan saya sebagai penerjemah mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dari tingkah laku, kalam maupun juga kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam duduk boleh.